ayo pasi bantu banjye reka nisere komize fresh. Okay, ni Dr. Jose Chameleone ni Cyotsi Production Presents ni Mayanja arakubwira ngo Jamia ari kurira. Ino ndirimbo ngira ngo mwakuze muzi ko ihari ariko mutazi icyo isobanuye, reka mbabere umucyo nicyo gihe. Okay, Jamia analia, Jamila analia, Jamila ari kurira. Umve witonze. Okay. Muda mrefu Jamila tuonani. Ashize igihe kinini nahura na Jamila. Jamila urukundo ni uruhe rukuzanye mu rugo. Ikaze akira agatebe ubundi unganirize mama. Jamila alipoka kaanza kulia. Ariko Jamila yatangira kurira ndetse no kuvuga biramunanira. Hata mimi mwenyewe nikao nankira kugira ubwoba ndatetera. Nibaza impamvu Jamila ari kurira. Jamila ari kurira ngo umugabo yaramutaye. Jamila ari kurira umugabo we yaramusenze yaramwirukanye. Jamila ari kurira umugabo we yaramutedura no yirirwa kamuringa. Okay, yabaga ari kumuniga. Jamila umugabo yaramutaye. Jamila atangiraga kuvuga aliongea na maombi yavuganye agahinda n'umubabaro mwinshi. na bila alikuwa na Square arimo nkaniriza nibwo naje kumenya ko huruma ati walianza bezi bari bafite urukundo rwiza. arudi nyumbani Gusa umunsi umwe umugabo nabwo yatashye mu rugo. kama amepata mwili Jamila abaza aho yarari ubwo atarahari. Umugabo amubwira gupakira ibizigo. Jamila ari kurira aramwirukana muri make. Jamila kano kanya ari kurira umugabo we yamwirukanye. Jamila analia umugabo we yamwirukanye. Jamila ari kurira umugabo we yamwirukanye. Undi yarasanzwe amutibagura sinzi ko aramufasha ne. Ese Jamila amubwira iki? Icyo kurya si icyo kunywa cyangwa kurara. Gusa nigira ibibazo by'inkundo ndabitinya. Igihe kinini cyashize zamani nawe twarashwanye. Naje nishakira umugore nawe ashaka umugabo ni make twarakundanaga. Reka rukanya ari kurira. Ese Chameleone nkora iki? Jamila ari kurira mukorera iki? Umugabo we yamushukunye yamusenze. Jamila ari kurira. Jamila mukorera iki? Dore Jamila yatanga hari kumutakira amubwira ibyo byose. Domestic violence. Umugabo we yamushukunye. muda mrefu Jamila tuonani. Igihe kinini nahura na Jamila. Leta kwa nyumbani. Ikaze mu rugo. Unikupe kiti. Okay. Elezeni ni mama. Aho nganiriza. Naanza kulia. Jamila yasa atangira kurira. Nenda kuongea. Mimi mwenyewe nikaumia. Niuliza kwa nini analia. Jamila ari kurira umugabo we yamwirukanye. Jamila ari kurira umugabo we yamushugunye. Uko biri kose Dr. Jose Chameleone na Jamila barakundanaga. Dukurikije ibyo twumvise kera ngo twarakundanaga n'iki tugira ibibazo by'urukundo. Ashaka umugabo nishakira umugore. Kano kanya Jamila aje ari kongerera ngo mukorera iki kumutima uri kundya kane y'ubwoba ngo gusa umugabo we yamwirukanye. Jamila ari kurira. Jamila analia bwana wake yamushugunye. Okay, netwa Cyotsi netwa Komando. Reka duhure n'umuzindi reka mbakoresha idazaduniya bakakubwira ngo 41% by'abagore bose bari muri Uganda ubu niki gihe ndirimbo asohokaga muri za 2 bose ngo bari bafite batangaga ibirego by'ihohoterwa ribakorerwa mu rugo barabatimburaga. Nuko nsoje nitwa Cyotsi. Ciao ciao.